Eh, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Aye Jali. Nah, sekarang kita ngaji dulu dah yuk. Tapi sebelumnya Aye ngajak teman-teman buat berdoa dulu. Yuk, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dah, yuk ngaji dah. Nah, kalau kemarin kita belajar huruf shod, sekarang kita belajar huruf do. Nah, bedanya ada titiknya. Kalau kemarin so kagak ada titiknya, dot ada titiknya. So, do. Nah, di bawahnya so, a, do. So, a, do. Ha, do, ro. Ha, do, ro. Sampingnya a, so, do, a, so, do. Nah, di bawahnya sya, a, do, sya, a, do. Lanjut sya, kha, za, sya, kha, za. Do, ro, ba, do, ro, ba. Oke, di bawahnya so, ha, sa, so, ha, sa, so, da, za, so, da, za. Sampingnya da, sya, do, da, sya, do. Lanjut di bawahnya sa, ha, za, sa, ha, za. Oke, ro, so, da, ro, so, da. Oke, sampingnya do, ta, za, do, ta, za. Oke, sa, kho, za, sa, kho, za. Do, ja, za, do, ja, za. Oke, sa, a, sya, sa, a, sya. Lanjut so, ro, do, so, ro, do. Oke, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do. Sekali lagi a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do. Oke, alhamdulillah kelar juga. Gimana pengajian kali ini? Pada paham kan huruf do? Jadi bedanya do sama so tuh, kalau do di atasnya ada titiknya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham, tapi jangan cuma paham, diamalin juga biar nanti bisa bernilai ibadah. Oke, cukup sekian dari Aye Jali Ondel-Ondel Mereh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.